Pozdrav ljudi, ja sam Zoran i dobrodošli u novu epizodu Kompasa. U današnjoj epizodi ćemo pokazati jedan od načina kako naučiti psa da laje na zapovjed, pa uživajte u nastavku videa. Kao što smo rekli, danas u videu ćemo pokazati jedan od načina kako naučiti psa da laje na zapovjed. Ono što ćemo koristiti, što i uvijek koristimo u nekakvom radu sa psima, koristit ćemo hranu kao nagradu i pomoću tog ćemo pokušati dobiti psa da laje. Ono što možete od psa tražiti da sjedne, pa onda to na koji način ćemo izvesti to, na koji način jednostavno naučiti psa da laje na zapovjed, vrlo jednostavno. Izabrat ćete si opet nekakvu zapovjed, ja osobno koristim glas, vi možete izabrati šta god i tražit ćete od psa reakciju. Znači doslovno ćemo ga provocirati sa hranom, ono što je bitno da čim pas ispusti bilo kakav zvuk da ga odmah nagradite. Najmanji zvuk kad ispusti na glas, vi ga nagradite. S vremenom će taj zvuk biti sve jači i jači, doće do lajanja, onda ćete tražiti da zalaje 2 put, 3 put i to je to. Znači super je jednostavno. Evo možemo i pokazati. Sjedi, glas, ne, glas, ne, glas. Bravo curo. Astra već laje. Ali ono što je bilo, znači nisam ovo dugo radio s njom, skakuće, ali ono znači isto s njom, ona stvarno nije laja pas, teško je bilo dobiti da laje i doslovno je to trajalo dosta dugo i stvarno je ono na najmanji cijuk sam ju krenio nagrađivati da bi došlo do lajanja. Glas, glas, sjedi, glas, glas. Bravo curo. Vidite, znači tražite sve više i više, u biti to je po vama, ali kažem bitan je taj početak kad učite tek psa, znači ponavljate glas dok on ne da, jel? Sjedi, glas, glas, daj glas, 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 bravo curice, bravo. Znači to je to, ništa komplicirano, super jednostavno. Jako je bitno kad krenete to da imate istu zapovjed i da prepoznate znači bilo kakav najmanji cijuk, najmanji glas kad pas pusti, odmah nagradica, odmah pohvaliti. S vremenom će se to dolaziti samo od sebe, vi ćete onda tražiti koliko želite da laje i to je to. Eto, ovaj video je bio kratak, nadam se da ste naučili nešto novo. Like, share, subscribe ko nije i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Daj glas, glas, ajde, glas, 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 glas. Bravo, curice, bravo. Pozdrav.